COVID-19 irum ven na ting cha zitin da mask ning sang teng ni deadline ti mi kha kan raklang tar lai sibik a mask ni deadline na hen je eng kan kut chang teng ni tol lai kan ni tol di in mask kha a hri teng kan tlai lai e a color ai the de na kha lang lai ya kan cha lai chung ka za ha na kha chung lai kan cha lai e chon ka za khan ka zon te kha kut in tong al ding slai chon kan ni phoi tik a khan ka za hri te lang han kan tong lai e mình thu bông kháng cần lần lại mask cái này tự tin khán cần cút khá chăng để cái này đồ chán lại Hakhanet ni lung lam te in nung kut kanet lai na tuten hakhanet ni thong kan rak chim ding mi atlang pi rak chim lai USDP hi NLD le CNLD ni zomzo tlak a an kan ro lo mi hi kan zau te lai chu tia Chief Minister Hlun pu hungai ni chim NLD ni matapi pu bikho in hun zung an sak mi tangka am pek rin ha lo cha a chungkhar an lung afak Chief Minister Hlun pu hungai ni Don chwading atit mi phun hlei ni chonga phunli an langter claim yuwa COVID-19 zot nak in lungship ni hakcha athi Tol chung thawng ko rak chimlai USDP hi NLD le CNLD ni zomzo thlak a an kan ro lo mi hi kan zo te lai chu tia Chief Minister Hlun pu hungai ni chim Chingram kul khap in CNLD le NLD ni kama USDP party hi zomzo tlak lo phunin an I chu rak zo te u bialong chun asalai lo ani chan aphantika afyang te ko lai chu tia Chief Minister Hlun pu hungai ni September na thai suruya chim atu leo chu me pek som chan a sitik a an du in bian chim ko lai an bia chu thilak bachim bantuk asikhau ko Zatia kan ni chu atun nak lei tu kha be pi a kan cha I kan party hi zomcho tlak lo phun in an ni zong rak zau te ko chun kan zau chalai chu tia pu hungai ni dha ka posa chim pu hungai chu thongni pasha kum thimnak USDP chawza chana chingram kul chawza Chief Minister rak twen mi si thongni kum kul November ni ret thimnak a pitu plai in chu atim mi tainak chu zakhat in kam hu lai tia dha ka posa rak chimbal An aldini matapi pu bikho in hunzung an sakmi tangkam perin halo cha a chungkhar an lung afak matapi pu bikho le pi tinghil in hun pezali akawmi in hun chu an aldini tangka singsomli in thongni thenga kuma an chokna I thongni theng kwa kuma sakram an thok I thongni kum kul January kulanga a Chief Minister Salai Lian Leni hannak zong atwa changna in ni hintianga amen phangkha zong an perin halo cha a chungkhar an lung afak tia September na hai suri a kan thei hikonga chinram kul thoto speaker pu zo boini pathang hi pitu thoto palai asi adai thangai khatlaya meeting chu akai pengphone ni asakhove hikong hi chu kamani kan tlang tlak khon halai lo ama palai pathang ren asi tia dha ka posa chim atupi in thoto palai pathang le kapani in hunchu anta pezali kawmi asi cha a pekhata singkhat in kan jokna lai in kanti adilak a tangka singjali ring asi thongnikum kul chalai thadi khi anhubi kan I pekna lai tia thoto palai pathang ni akanti akan pe them lo akos ni ret a kan ton thani akan kam bantuk in akan pe them phone lo ati ok lawa chinram kul chawza planning and finance minister pu biko kha CNF le in pu ro kung kasom I kambaton palai pathang le peng tumbo ngai tu ni charak tia lu in kanti palai pathang ni akos ni ret a kan pekna lai atina in chamnak an to lewa si cha a kan thai thiam ko akos nu kwa chu kara shim lai kanti I tateya upazong kasom chan ha I kan nga pengna in afon zong off ara lo kan pe lai khauti lo kanu le ka pa hi kum samret le kum nga le kum samret le kum ret an si changcha a an har sa tuk ve I zemazatal an kan pek chung chang ok asina in pek ok an kan tim ti ro lo kan lung afak tuk tia pu bikho fanu PAA ni dha ka posa chim
Nimaram an LD chu party ngam dik asi an min chatle an thang chazong kadu lo party se aminung se thang chazong kadu lo na in ati ok thai ti loi ka Facebook cham hai zonga katial ti zong PAA ni achin phone hikonga pitu palai pa thang kan chona in a phone off cha kan chon kholo chun hikong tham chama chin human rights organization zong ni chathan an chwa daina ka se COVID-19 iron ve nak ding cha a zitinda kan ko chang te kan to la kan to tik a atlom bik sa kan pukul itol ding slai chon kan kut a chung lai ti in kan kut dong in kan sia pi kan kut kar la chon ka tiang he to slai ti in chang ten it lep than ding cái này theo đi in khán, cái này đồ đi in khán, thà vợ chàng mình sẽ lấy tissue chàng mình in hỗ than đỉnh. Chief Minister Lhon Po Hung Ngai ni tuan chwa ding atim mi phun lai ni chunga phun li an lang tar USDP châu dạ chan chinom kol châu dạ Chief Minister Lhon Po Hung Ngai ni pitu hlato palai atlina chun yan tuan chwa ding atim mi phun lai ni chunga phun li an lang tar tia kan thai thil phun li an lang tar min ha chu pakhat nak lo thlo in bo a chom min ha ni an than chau kho nak ha tangka ajatok chai kho nak panhi nak chin nun phun asilawa phung phai ning in le atum han leo mi upadi ning in velai man nak nol velai ngai nak nol ha kha atum han leo mi phung he khallo in le ma pangtlang hoi si ning zau in rammi ni chan saupi ani than nam kho nak ha kan i zom lai pathum nak chin chahal pakhat man kho nak chin mini kan nu pachung in kani chwapi mi role ra asemi hol nun phung le chathlang nun phung ha amu kho nak ha ka zom lai pali nak a kau ka khram bun khol lun nak athan chau kho nak ha ti ban tuk le charol ren a ramchung ramleng in ren ton tun ha le khwami ibom in ren ton ti kho nak ti ban tuk jong ka zom lai tia an than pek hi angai ngai chu pi tu palai ketlina chun thilbe pi phun lai ni ton chwa ding in katim na in kampati ni hardeu ti in an roi asalai chu phun lai ni chunga phun li an lang tar mi asi tia pu hungai ni da ka posa chim pu hungai chu minda USDP party in pi tu hlato palai a chu ding asi thongni pasha in thongni hlenga kumtiang chinom kol chawda Chief Minister arak ton bal mi asi tia kan thai Kalemiu a COVID-19 zot nak in lungthin in ngak cha thi Sakai nam than kalemiu a COVID-19 zot nak in lungthin mi ngak cha thariat a thi tia kalemiu a nurse aton leo mi sin in September na lai seria kan thai hikong he petla in kalemiu si ina nurse aton leo mi min lang tar du lo mi menung pakhat ni COVID-19 in lungthin mi chu asikau na in a thi nuwa thi kan chak than i a chop thalo mi araksi COVID-19 zot nak in athi mi asalau tia si in ni athan chang tia daha ka posa chim amma pa fahi mandale lai in atlung mi an si afanu te hi adam lo cha facility quarantine a lutlau in kalemiu si in tua an raklu pi isolated kin chana ampa fa in mandale lai in an racha COVID-19 lungthin mi a anital ampa fa in an thi kan chak mi a COVID-19 zot nak hu an selau tia kalemiu si in nurse pakhat ni achim chap Sakai nam than cooperate chunga COVID-19 zot na angai mi anum na kale mimu kolin moleki into mang butalin khwan ha COVID-19 zot na aphan chang tia kan thai Zon ese kho chungte in chunga umding alang kan chwa tik song a max etate mi bu shel ding jon pakhale phai kan chambyak tik song a kutlai lo ding jon thil kan chok tik song a khan peru khlat in umding alang kan raktin tik song a kan kuchang te idol than ding
tu ten ha khanet kan thang chim nak chu hi velin kan ngori lai azau tu le angai tu nan dilak chunga kanilom nilhun sung kasi cần lại gấm phím lết lang par về ngày chim lâu gian măng tia